Mandagitari kaunti ya Meru ni baezene Mukaana kirembondi ya wandekani ni onto bwa guchererwa kwa baruga chao cha gwitithwa nkathi ni baete mbondi eje Mukaana jo mathaa 48 kethira batethirwa bakurekeria baruga iji bagatirimana na mugomo jo munene ni boritie Minister wogima Dennis Mugambi uri otwire ari umwe wao kuthingatira onto bwo gutigira bagutetheka. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. Solidarity forever. Biama Mandagitari yandene kaunti Meru na ndibia etembundi ya wandikani yandene kaunti Meru Mukaana ya mathaa 48 ndikiratigirati baketho bagita baruga segwitigwa nkathi ketwati u baketho bagita mugomone. County Public Service Board ora governor ayanire mbesa na assembly approve tafadhali turi ayana mathaa 48 promotions si extra common kanda siedrwe ikweta through. Yes. Na barua si kuonekana. Yeah. Lakini common kanda in the next 72 hours kedera barua chichi tidra chikumira bonge bakauma ngogene na bale gigwita ngoge monkaba na enkoro barua chiao na implementation ethithikane kogu batwe twejeta kweja na notice yeje tuleja na notice ya 48 hours kana ntuko ijere nyuma ya aja tukamenya mbivu na mbichi twena ale wanjani jonto manto jala tuleja kalikaga leo twena ale ome nilo tumenyaga umwa manto le auleja kuendelea na mbele pakiwarigitani de kaunti ya Meru no mwanka betha bakiandamana kathio ntubungi nikena manto jojo mbakuingwa tibaikira gukarikage kaunti ingi na batolege imanto jabo dabona joja nkucha ni ja promotion Meru le ija jabo mbago to nyamboduru mapa na pale kenda bona promotions buteta bonenkero baruga jola batu tunenkairwa baruga name counties Nairobi County, Elgeyo Marakwet, Nyeri, Tharaka Nithi, counties Kithomba bate complication cha promotion. Amemba betu bonde na bali ibanjeria kuzwana na bakire bubuzera ira twara asia kitale arenge ibanjeria kuzwa iguna na kugura iguna na prembe tobere promotion chiao sirigere to County Public Service Board na within 48 hours tugeta gwetia na ndi mono bakirotinya minister ogibaba mwiri uraba konde bakibatetheria gutikira tiba gwitwa nkathi na kinyabia mwanya bia rigitani bikithwa bigitekerwa na gikukire giuturigari nyankurukire atiri munene wetu CEC hari member wetu wa union CEC na munkaga ai nkuthugaria bandu no member wetu ntiramenyethera na umirekie membership yetu na twirize processes hizi ni nyari thirikari ringi ariku na bera baro e common candidate gwitia anything ikunenkerwa na ndi munene nurorirwe batwe ole tukona bugitwikia batwe kwani abo kwenda tutangaza ali atari na batwe tutayari kugoma ethera ni onjerera bukomba kuingia mantu jetu and we are ready to give a notice na kwanjiria mugomo within the next 48 hours. Recognition agreement kabia mabire bitatamburika Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, Kenya National Union of Nutrition and Dietitians, Kenya National Union of Environmental Health and Public Health Officers, Kenya National Union of Medical Lab Officers, bataewa recognition agreement kan document ga gwetia kusainwa na karamu nkori kaba kuimport karamu gaka kana baka karetare kenda basaina recognition agreement Muthuri Muriuki World TV Muthuri wa Kangangi.